Nibingelele benkhosi lenhle ngiphinze nginemukele etindzabeni tenu temsakato we-channel Swazi libito lami ngingdudu ngwakadube kepha na ngesingakasukumi nato tindzaba tethu talomuhla asesibukele leti lebetihamba embili. Lomuhla live beliguba iminyaka lengemashumi lamane nemfica solo latfola indiphethe. Libandla le PhD Ministries lithanza ukumema sive kuthi sihlanganyele nabo mhla tingemashumi lamabili nasikhombisa mabahlangabeta umprofeti Magaya losuka even laseZimbabwe. Umbango wasemonenini baselwandle usachubeka. Nato-ke tindzaba setiphelele. Lomuhla live lakangwane beliguba iminyaka lengemashumi lamane nemfica solo-ke latfola indiphethe. Liningi lebantfu beligcwele lapha embukisweni walonyaka kanti-ke tinsatheli tethu thetheke sikhatsi takhulumisana nalabadzala bakuleli. Bantfu bangangetshani emcimbini lomkhulu we-trade fair lowavulwa silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu mhla lulunye enyangeni yenyoni. Lomuhla live lakangwane beliguba iminyaka lengemashumi lamane nemfica solo-ke yatfola indiphethe. Liningi lebantfu bebaligubhela embukisweni walonyaka. Sikhulumisane namunye wabadzala kuleli live sandla senkosi Maseko lobekile-ke indiphethe. Solo sacala nga-68 uthola lesuku loluhle lenkululeko indiphethe silungu. Uyawubona umjengo kangwane semhlekwane ugqamile manje sebasimoshela labanye labanini usasiwo leyambala esawuphangisa thile sisengama-scouts lapha kuthiwa Kings of Buza Memorial Park ngalo langa leka 25 ku-April. Sengilomwe sekubhicwe kakhulu ngacela nje ukuthi abantu labadzala basibukele umjeka ukuthi ulungisa ubuyiselo loya lokuthiwa yini lokuthi bhakabhaka. Ingabe ke ehlangothini lentuthuko baba Maseko njengoba umusibekaza yakhona nakutholakala indiphethe senzakanani? Intuthuko seyinkulu kakhulu. Mangabuka lo mgwaqo nje usuka la kaManzini uyahamba phansi emva kwani engwenya. Ujike kakhulu. Hawu sesimake leyo sesalwendile ke inkosi yethu leya kuthiwa Tindzaba la airport. Umgwaqo lokhona khona ngabona amadoda aduka mbama ngabasa. Kusho ukuthi uphela ufika lapha kaManzini. Kusho abalahleki kumbe abantu sebangena emabhuti. Ungathi nje umlayeto leya kuwe eMaswati live lisachubeka nekukhulu. Ngiyawacela eMaswati uthi maye lelivele lethu salikhanza lithulile alithule njalo lithulile singamukeli imoya yetinye tindzawo emavela amani sibahle nje sinje sihlatha sincoshwana ngoba masingathi sitawufuna ukuthi bese siyabhicana njalo emavela ababhicene kulwa onke amalanga thina sijabulisa ngawo ukuthi inkosi sobhuza lelive yalithatha ngepencil azange ngetikhali nayo yonke into. Nenkosi yethu lekhona Mswati wesithathu wavela washo njalo mzwana amukela yeso ngesiswati nje beyamukela sigila lisuka kuye uMntomzana. Noma ngingaphasi kwalo 49 ngejale ngikubonile sisasuka cishe nje ngangicala kubona emehlweni cishe yini ngintuthuko nalokuthula lengikujalela kakhulu eveni lakisi akufani nabo makhelwane cishe ngiloko lengingakusho nje. Ingabe nje umlayeto longachubeka eMaswatini nje live lisachubeka nekukhula ungathena. Asiqhubeke silithanze live silandzele lokhu lesihlale sicelwa inkosi lokuthi lo muthi asicele ukuthi akube nekuthula. Ngikona lesingathi sadiwa ngako la kangwane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Etindzabeni temsakato we-channel Swazi kubika dududube nginakhanyisile mabuza sisekwaluseni. Litiko lekwatisa kuchumana nebuchwepheshe selihliseke imali ekuthenga bosigujane lapha ye-trade fair siveke besitithaputela njengoba sigujane asangi 250 emalangeni kuphela. Litiko lekwatisa kuchumana nebuchwepheshe selehlise imali ekuthenga bosigujana lebeka ngu-550 emalangeni kepha nyalo sowuthengiswa nga-250 emalangeni kuphela. Sive lo mhla besinyathelana e-trade fair babambe emalayini batithaputela bosigujana.
Sikhulumisane nalabambalwa abasho ukuthi bajabule kakhulu ngoba nabo sebatawukhona kubukela kwakangani. Ngiyakhuta kakhulu ngasikujana kwehlisela ngoma yini 550 vele bomkhule ino 250 siyajabula kakhulu shem siyabonga kusehlisela impokoto inkulu kakhulu. Bese ngasakubukela vele bese ngifaka nje noma DVD noma ke bese ngibukela ketangale kanti nanto nje isijabulisa nje sithandzekile ngoba eSwazini. Yebo sishem siyabonga kakhulu nathi. Ngijabule kakhulu ngithi ngiva ngacabanga ukuthi kunhlupho ngathi vela ngivukele khona ngihambe ngathi ngishayela namake ngamtshela ngenzaba yasikujane wathi mkhana wami uphuthuma sengathi ngakubukela into zasemaveni kanti ngingabali ngavele ngasukuma phasi ngetanda injabulo inkulu kakhulu nkosami nembomzanto ojabula ngalokho ukuthi sikujane kumele ngikwehlisele kakhulu siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sengineminyaka ngigcinile ukubukela Tindzaba kangwane. Lo munye uvetile ukuthi bekasanesikhathi leside solo angakhona ukuthenga kepha nyalo lokho sehlisiwe naye ke soda ukhona ukubukela. Etindzabeni temsakato wechannel Swazi kubika Dududube nginakhanyisile Mabuza sikaManzini Trade Fair. Libandla le PhD Ministries lithanda ke kumema sive kuthi ke sihlanganyele nabo mhlati nge-27 uma ke bawuhlangabeda umprofeti lomkhulu umprofeti Magaya losuka ke eveni laseZimbabwe. Ministries lapha eveni laseZimbabwe watiwa kakhulu lapha eveni lakangwane kwadisiwe ukuthi umkakhe emakethe ndaye Magaya so uvakashe ke amahlandla lamabili lapha ekhaya ngekumenywa indlovu yemhlaba. Kanti ke umprofeti ugcine yashido ukuthi utawuda ke lapha eveni lakangwane kuyo inyanga lesetulu mhla dinga-27 kude ubona wona ke eMaswati. Kanti ke singumsakato wechannel Swazi namhla sethelithuba kukhulumisana nalabo labavakashela esonfeni le-PhD Ministries eveni laseZimbabwe kuve kwekuthi ingabe bafunza ini khona nekuthi kusho ukuthini kubona umprofeti ngemehlo. Iraska experience yami e-PhD angathi ngayichaza kanjani because bengicala kubona indzawo lefanana nayo angake ngaya endzaweni lefana nase-PhD before e-PhD nasifika lela e-PhD lengokokela eMaswati ukuthi e-PhD kuyaphileka and ngingathanda ukuthi ngabakhuthata nabanye ukuthi mayivela le opportunity bayithathele etulu kakhulu because ngicabanga ukuthi kuningi lengubhenefitile and ngicabanga ukuthi kuningi lengafuna ukuthi eMaswati abenefit uma nje singathi eMaswati onke sekangaya singabuya futhi naleli live singaze singalishintsha nokushintsha ngoba masifika lembili uthola ema-teachings nje empilo uthole ema-teachings ukuthi wena umuntu ungaprogressa kanjani lapho ngicabanga ukuthi naleli live lethu lapho lingathuthuka. Injabulo enkulu yokuthi prophet uyeta utovakashela live lakangwane because ngicabanga ukuthi this is a lifetime opportunity lesiyitholile ye-grace by grace because kulamanye amave lebekasolo asupporta kuya e-PhD Ministries but ukhethe live lakangwane kuda atolivakashela. Indzaba yokuta kwemprofeti siseswatini ingiyombamba umprofeti W Magaya utawutheleka eSwatini noma kanjani. Ngabe ke lo ofise kwathi kabandi ngekuta kwakhe uthola kuphi lwati? Lofuna kwathi ngekuta kwemprofeti Magaya kufanele ukuthi aphuthume masinyane afike e-office lelisemkhaya building opposite eGulp filling station nobheka kaThams e-office number 30 ngilapho khona tafika for lesisilongena sebenze office tafika mnikede yonke imininingwane. Lapha eMkhaya Complex kaManzini mabukana neGulp uma wendlula nje ePresident Center. Etindzabeni temsakato wechannel Swazi kubika khanyisile Mabuza ngina Dududube sikaManzini. Libandla le-Chosen Family Ministries limemaka isive ngalesihlanu kule nyanga lesikiyo ukuthi sihlanganyele nabo ku-all night prayer. Umpostoli Ngwenya uthembisa ngesive timangaliso kuphela. Libandla le-Chosen Family Ministries namhla belikade linetinkonzo letinkulu letingayizivele ngekuyentiwa nguye ke umpostoli wakangwenya. Kanti ke umpostoli yachazela nithathele temsakato uthi
ushude inyanga yenyoni inyanga yekubeleka njengoba kungeyinyanga yemfica eminyakeni ushude kwekuthi uyawubelekisa abazalwane tibusiso kanye nemimangaliso yabo kuleya nkonzo. Salayibamba ngiye ngasho lokuthi September inyanga yesinayi inyanga yekubeleka noma ilabo soloyifuna nalabo pregnantile in the spirit lilanga ke noma ke lo September inyanga kwekuthi lento saloyibamba. So namuhla vele ngide kuto launcha lo 30 days wa September njengaloku siqala September ngide kuto launcha lokubeleka. So ngivele Jehova ngitshelele ukuthi angibabelekise labantu bakhe. So namhlanje selanga leqala vele lapho nathi indoda enteka khona noma ngangibani labene sifiso noma nemthandazo lapho ungaphenduleki anendlela bekayifuna ungitshele Jehova ukuthi kulo September vele inyanga imangaliso inyanga yekuthi inyanga yokureceive nalokusho ke lokuthi sine all night prayer mhla ka8 lekulesihlanu lokusasa njengamhla Wednesday ngalesihlanu sine all night prayer labe solo kumenyetelo ukuthi indaba sembabane lapha ka Pastor Justice ngaka railway angimemethelo ukuthi ayisekho khona Jehova vele ungirebukile wangitshela wathi no labantu ufuna ubabeke ubabitele lesibhedlela le la uhlala uthandaza khona vele lo September sidawube slide right goddess lapho nabo indzawo yemthandazo la umpostoli ngihlala mthandazela khona vele ke ayisekho lembabane abantu abakunothe lo le online prayer seyila eBedani lapho nakwenteka dimangaliso khona lokusho njengalesihlanu siyabuya sidabe slide Bedani ngiyaqela lokuthi abantu baJehova abaphume ngetingane batobona nalabanye lesebaqale bafakaza sebaqale babamba indodabo i-online prayer lefanele ungayimisishi sihloko sawo vele sithi September it's a month of receiving inyanga yokureceive it's a month of giving birth inyanga yekubeleka it's a 9 month. Kanti ke umpostoli wephethe ngekusho kwekuthi kulo lesihlanu lesiya kuye mhla tisiphohlongo enyangeni lesetulu utabekane all night prayer khona lapha esonfeni lakhe eBethany lapho kuyamema khona wonke emaswati ukuthi yaphelele ngetinkani. Umpostoli uchazile kwekuthi kwekuhamba kutabeke kutholakala edolobheni lakaManzini nakumathapha kanti ke onke emaKristu kanye namaswati yonkhana yamenywa kulena nkonzo. Etindzabeni kubika Khanyisile Mabuza ngina Dudube eBethany. You still watching Channel S sonke isikhathi. Sinyevo sitolo kangwane lesihamba phambili ngemathulusi ekwakha i-Coban Build Hardware sinato timbombi tokwa nokusho tinhlobonhlobo sinawo emasilingi esimanje manje lento indlu yakho ibukeke ibe yinhle sinawo emotors lamanyatelako emathulusi ekwakha sitholakala kaManzini lamgabi eluve kanye nasengculwini Coban Build Hardware ungasishayela kunathi inombolo 2505 2444 505 2444. Njalo Linda Dlamini live city and DVD recording loyo ngomhla ka9 kuSeptember na6 Tindzaba broadcast tikhatsi khona eZulwini eWoodlands auditorium 150 emalangeni emageneral 250 ema-VIP uyabakhona Sipongwenya Jesu ufika kuseni Delson Erasmus thola lithikithi lakho embabane se-Ocean Baskets kanjalo naseZulwini kanjalo naka-MTN eBulumole wonke umenyiwe. Uhlushwa majiji umntwana lona elihlanga uvumbuka kwenshabusuku unetilonza esiswini unelibhande nemaphayizila sakuhluba isikhathi eside vela uphuthume eDubs Herbal utothola lusido sinato tonke tinsipho tenhlahla umhlabelo nalokunye ungasithola matutane neManzini market nakuleti tindzawo letibhaliwe Dubs Herbal bokobela bekulapha ngesini. When I need to take care of business, I handle it anyway. When I need to manage my finances, I do it. No manini, no magupi. Do your banking the smart way with Swazi Bank's Nomagupi mobile banking app. Check your account balance, transfer funds, and even buy airtime and data bundles with a single touch. I have become my own banker. With Swazi Bank's mobile banking app, Nomagupi, I get more time to do the things I love.
Download the Nomagupi app from any app store or register at your nearest Swazi Bank branch. Then dial *656#. Swazi Bank, the bank with a heart. You still watching Channel S, Sonke Skati. Angiphinze nginemukele nini benkosi lenhle emgamini wesibili wetindzaba tetfu phindze ngimukele nalabo labatsandza kuvula lo msakato sichubekane nato ke tindzaba. Umbango wasemoneni baselwandle solo kusachubeka nomhla lapha emoneni tisuka titsike umfana inkosi Polycarp akanemvume ke yekubeka abantu noma ke kukhondisa abantu kanti ke tintsaseli tethu lomuhla tiseke natifika lapha endzaweni yasemoneni yakhanza iloli lenkulu ke ikhukhula ilungiselela kona kwakha. Umbango emkhatsini wemango lemibili sola-ke ubukeka ungilwelo ongeke ufike ekugcineni lapha endzaweni yakamanzini umango waselwandle kanye-ke nemango wasemoneni. Namhla libandla lelwandle belikadze lihambe liyobutha-ke bufakazi endzaweni yasemoneni kwekuthi ukhona umuntu lobekwe nguye-ke umfana inkosi Polycarp Dlamini ngalokungekho emthethweni kuyo-ke indzawo yasemoneni. Kanti-ke bathi laba baselwandle lena-ke indzawo lengephansi kwaShifu Nkamane longeke Shifu wendzawo yaselwandle bachazile ukuthi kunabo sikhongwane labasuka-ke emoneni bayawuphumela endasi eNgwane Park labachaza ukuthi le ndzawo engaphansi kwakhe Shifu Nkamane. Wasikhulumisana nemnumzane Somandla wakamkhatshwa lobuya khona ebandleni laselwandle uchazile ukuthi umfana inkosi Polycarp sowubeke imiti inqumbi lapha endzaweni yasemoneni ngalokungekho emthethweni lekuyinfo lese ifike nasetinkantolo leyajujwa ngiso ke silo semhlaba kwekuthi indzawo yasemoneni kanye-ke nendzawo yaselwandle akusiyo-ke indzawo lehlanganako. Hey msakade indlela endzaba lena. Emakhosi asazamile kuyala akulaleleki libandla letisuka ngoba lendzawo le iandadisuka kepha ibukwe ngiso sikhulu saselwandle Shifu Nkamane. So tisuka ke tishito ukuthi akumiwe akungendiwa lutho. Lapho khona thambe tafika esigabeni ukuthi kutholakala isurveyor general utawubonakala ukuthi labantu abekho yini endzaweni yabo noma kubuda ukhanza ukuthi basendzaweni yabo kumbe baphoxeka weda ke surveyor general walisurveyor lonke kude libandla lona lakatisuka lafike la surveyor lihamba nalo libandla lami laselwandle kwatholakala ukuthi vele yonke lendzawo usuka letulu le bophike bo Gumtree nesikhongwane lapho solo sifaka lendzawo le iyophumela phasi eNgwane Park phela ukuthi lamaplazi ahambe ama-portions leli ne-portion yang leli ne-portion yang sesizamile kumkhuta Polycarp Dlamini simkhute kakhulu akafuni kulalela simkhutela ukubeka labantu ngoba phela sokuvakele ukuthi indzawo yenkosi le bathula akafuni kulalela ubabeka ukuthi uthi ungumfana inkosi kepha ke le authority ukuthi akhondise ude ngoba nalo masikale eBulletin ngabuka khona ukuthi awuvele unaso insandla sekwaba umhlaba ude libandla selishaya letisuka tisuka ke vele uyayathi le boundary ngibabekisele ukuthi kungakuphi basibabona sase ke sesisilibandla asiye physical singatshelwa abantu ngetincingo lokusifika sesikhanza sikhuluma sikhanza labanye bakhangale solo nje bayakha noma kufika liphoyisa lilalelwa liphoyisa lokunye ufika ngazo bese kuyasijabhisa lama emaphoyisa ungathi kanye nabo ngoba lo mthetho uthi ababhalise letinkwayela tawuva ukuthi mhla abantu bayikuphi bakhanza kwendekani liphoyisa lisuka ngadizili wahulumende ledolobheni litela lifike libabuka nje emehlweni lisa angedeli kutanimisi libuyele emva uthi tasite Shifu sta uthatha ubufakazi ukuthi ngempela kuyagangeka yini nangempela ke sesithi tholile tigulumba lokuvisana buhlungu umsakadi la labantu basebenza kuhulumende labanye masoja lalaba bekapho bayawati umthetho bayayati inkosi kepha nje abaleleli lolo lisotsha nje lokhona lapha akazi wasilalela.
Indvuna yakanene yendzawo yasemoneni ngekuthuma nguye umntwana wenkosi Polycarp ichazile Tinsatheli ukuthi lena ke indzawo yeliplazi lemntwana wenkosi Mshoshi lowabekwa ngiyo ke ngwenyama kuleya ndzawo kanti ke indzawo lengephansi kwesandla sakhe umntwana wenkosi Polycarp lobeka abantu ngalokusemthethweni kanti ke yena nene ushide ukuthi nebaselwandle sebabeke abantu incumbi lapha endzaweni yasemoneni ngendlela lengasiyo ke leconzile. Ababekunene bayaganga bahamba babeka imiti la emoneni bede lilungelo lokubeka imiti emoneni moneni uphase emntwana enkosi lo lokungathi kuyabangwa nyalo lomsindo usukela kule miti labayibeka kobona basuka lelwandle bate ubeka imiti emoneni nyalo nje channel lesi njengoba sebambitile bona bayikhomba emabala amoneni nami ngidabakhombisa emabala labekwe lwandle lungena njani ke lwandle eplazini ukhona ini chief lo wakwabeka umuthi eplazini na ngabe sakwendeke amahlandla lamangakhi lokho imiti labayibekile la iyendlula iyendlula ku50 imoneni phela iphase emntwana enkosi nakakhontisa emoneni umntwana enkosi kude lokugrongo nakwendini lwandle kalungenelani namoneni kude ke into lenjengaleyo nangabe chifu wathi nakakhonjwa ukuthi akahamba yosebenza elwandle mhlawumbe nangabe bambhalela incwadi bamnika incwadi lethi akayobuka lwandle hayi moneni thina lana sisemoneni phase emntwana enkosi Mshoshi umntwana enkosi Mshoshi wesibili uchamuka ngumtukulu wemntwana enkosi Mshoshi mkhulu wala kuleli plaza umnekade walendzawo nangabe wakha emoneni ubeke umntwana enkosi wakha ngalokusemthethweni kepha nangabe wakha emoneni ubekwe ngushifu welwandle shifu welwandle akubeka elwandle umntwana enkosi phela kukabo la liplaza lamkhulu wakhe le libuke nguye lo docela indzawo nje la uqondzana nemntwana enkosi yonke le miti kunemiti lena more than 50 years ila yabekwa ngumntwana enkosi kanti ke lena indzaba lebukeka isetawuchubeka lichi kepha ke umsakazo weChannel Swazi utawendadaba kwekuthi isatiswe ke sive kwekuthi ngabe ichubeka kanjani etindzabeni temsakazo weChannel Swazi kubika khanyisile mabuza ngina Dududu besisemoneni. Umncintiswano wetemasiko lochaswa ngibo ke bakaKhoban usahamba kahle impela lapha e-Trade Fair. Reggie Kunene losuka khona kaKhoban usike umncintiswano walonyaka uthanza kuba medima kakhulu njengoba ke maningi emaqembu lahbalisile ke kujoina lo mncintiswano. Umncintiswane weKhoban Build wesibhaca uhamba kahle impela lapha e-Trade Fair. Sikhulumisane na Reggie Kunene losuka kaKhoban lovetile ukuthi sive siyawuthakasela kakhulu lo mdlalo nalaba ungenele lo mnyaka baningi kakhulu futhi nabo bakhombisa lisasasa lelikhulu kakhulu. Siyaqala lo nyaka sicela umnyaka ophelele kepha nasibuka ukuthi nombolo lo nyaka inkulu kakhulu baningi bantu bayethe bayawubukela uyabonakala ukuthi emnyakeni lodako ukuthi siwende futhi ube mkhulu kakhulu lo mdlalo siyajabula kakhulu singaphana eKhoban Build adwe lokubona emaswati ukuthi ayawuthanda kakhulu lo mdlalo kuyasenda ke ukuthi ke nathi vele siqhubeke sitimisele ukuthi sitawuqhubeka sibasekele sisekele lo mdlalo kakhulu kanti ma teams akhona dzadzewethu lithango likhona manje kumnanzi kakhulu siyajabula kakhulu Kunene ubese ke ubonga betemasiko ngekubasekela kulo mncintiswano. Etindzabeni temsakazo weChannel Swazi kubika Dududube ngina khanyisile mabuza sikamanzi. Sezingena kito ke temidlalo. Umdlalo wepool lapha eKamanzini usachubeka. Tinsatheli talapha ekhaya tihambile ke bayobahlola basachubeka nemidlalo yabo. Umdlalo wepool noma ke snooker udvume ukuthi ngumdlalo lodlalwa abantu abadala uma sebathule emanzi ambonjwana
kanti-ke kunemncintiswano webantfu labasha lowendiwako kuthi kutawugezeka lawo lona-ke ligama lesinuka kungabi-ke info yokuthi ngumdlalo longekho kahle. Kanti-ke lena ichaswe ngetimali inkampani lefake imali lenganga-10,000 emalangeni letawuchaza yona-ke le midlalo lebuthise intsha yalapha eveni lesuka etindzaweni letehlukahlukene. Tournament lesponsorishwe yi-Style Footwear. Sinyalo nje seyima-quarter finals. Sisponsorshele i-show. No, i-pool siyibona seyingqondobala kangwane and ne-youth ngiyosikhuthaza lokho ukuthi iqhubeka naso lo sport ngoba besahiwa ngazi ukuthi sport lesidlalwa abantu abadala labanathayo. Kanti lana nje ngoba kuyikhulu komndena sibuke bona lokho ukuthi nayo iqhubeka idlale sport lesibasitayo nakusasa. Sibonile futhi ba-hosta i-World Cup la kangwane iminyakeni eyedlulile. Siyasibona sport lesodobala kakhulu sikhuthaza nayo leyo siqhubeke sidlale ngoba nayo yabanika amathuba amaningi ukuthi nakusasa agcine bathola nemisebenzi. Isigaba sama-semi-finals kanti-ke mancamu adawudlalwa kuze madfutane lapho badlalela khona imali lengangetinkhulungwane letilishumi emalangeni. Etindzabeni kubika Khanyisile Mabuza, nginaDududube esikamanzini. Ngivumeleni nini bengwazi nini benkhosi lenhle saleke sithi igojela kepha na ke singakati igojeli asesiphindze ke sibuke tihloko lebethamba embili lomuhla. Lomuhla live beligubha iminyaka lenge-40 solo latfola independent. Libandla le-PhD Ministries lithanda ke kumema sive ukuthi sihlanganyele nabo mhla tinge-27 uma ke bawohlangabeta umprofeti Magaya losuka ke eveni laseZimbabwe. Umbango wasemonenini baselwandle usachubeka. Diphela lapho tindzaba talomuhla shengathi longetulwa ngasikelela kuze kube ngilokutako chubekani ngenithamele tinhlelo letimnanzi talana ekhaya nisale kahle.